Evo, aj počinje natjecanje, aj. Jel ima probni ili od... Čeka, sekund. Aj prvo probni, Ana, aj dok ja nešto pogledam. Aj. Mora, aj. Koliko? Zadnji minuto. 1-0, aj. Pićka, makne. 2-0. 2-1. 3-1. 4-2. 5-2. 6-3. 7-3. 8-3. Ajde, peto. Da je. Ne, jebe. 9-3. 10-3, gospodin Luka Marčinković, ko je sljedeći, a? A, budale, a gdje bi, Ovo je bila probla, on ima jednu problu. Dobro, mir. Ja čista ušla. 0-2. Ako ti treba biti 3-1, aj. Nema 3, aj. 5-3, tako? Je. Ne mogu virat. 6-4, aj. Kao ono on zna, jel? A ne znaš. Ne. 8-4. Ajde, kraj. Aj, falit ćeš budale, aj. Mamice. Kao on zna, aj ta po loptu. Čekaj, koliko sam zabio? Jeste da, aj. 5 si zabio. 5, 10, 5. Luka, nešto cilja. Jesam. Aj. Ne snimam tebe, ne brini. Je li ovo 4-2? 4-1. A, nisam vidio. Ne, 7-4. Koliko? 9-5. Ajmo, daj, nemoj jo! Ne! Drugi sam, aj jebi. Ja sam treći, aj, bolji sam meni. Najbolji sam svi. Evo, pobjednik, trećoplasirani. Treća.